Ne znam jeste li već čuli, ali kod nas navodno kronično nedostaje radne snage. Pa sad tu više nema kuhara, nema konobara, nestalo masera, nestalo frizera, ma nema nikoga. O, naši jadni poslodavci, pa što vas je to snašlo? A toliko se trudite da zadržite radnik. I pazi sad, ne prolazi više ni ona parola, vaša slavna uzrečica, ako ti nećeš raditi, ima tko će. Sad se postavlja pitanje, a tko će? Srećom, ostala je još ta mala kritična masa koje sam i sam dio. Pa kad im tu i tamo bubnete 50 eura, doduše u brutu, vjeruju u bolje sutra. I da će možda raditi sat, dva duže, ha, bože moj, možda se zalomi pa pauzu za topli obrok preskočite. Možda ćete zbog posla biti prebačeni iz druge smjene odmah ujutro u prvu da dođete, ali sve je to zbog boljeg sutra. I ništa vi ne brinite, dragi moji, jer menadžeri u vašim firmama ulažu ogromne napore kako bi se rješenje našlo, a sve sa ciljem kako bi vama bilo bolje. I nakon nebrojenih sati i sastanaka rješenje je i nađeno. A nađeno je pazite sad, u uvozu visoko kvalificirane radne snage koja je spremna odgovoriti u svakom trenutku na svaki radni izazov. Tako sad ti, rame uz rame, pun entuzijazma i elana, krećeš sa novim radnim kolegom nove radne pobjede. Doduše, podrazumijeva se, malo ćeš mu pomoći dok se čovjek ne snađe. To ne bi trebalo trajati predugo, možda nekih 15 mjeseci, ovisi o tebi naravno, jer pazi, mi nismo tako udaljene zemlje, a dijelimo puno toga zajedničko. Sad te molim, zamisli sljedeću situaciju. Ti i tvoj novi radni kolega ste zaposleni u nekom trgovačkom centru, nebitno kojem. On je zbog svog naprednog poznavanja engleskog jezika koji se kreće između prvog i drugog stupnja raspoređen gdje? Na odjel delikatese, gdje je drugdje, jer tamo je bitna komunikacija. Mislim u tom slučaju da je bespotrebno reći da će brzina i kvaliteta usluge biti besprijekorna. Doduše, situacija bi se mogla malo zakomplicirati kad bolje razmislim ako tom istom novom radnom kolegi naiđe bakica od 70 i kusur godina. Moglo bi je dočekat odgovor poput sorry, I don't understand ili nešto treće. Ali tu nastupaš ti. Da se ta ista bakica ne bi dodatno nervirala i da ne bi tvoj kolega imao dodatne frustracije, vrijeme je da upravo tu bakicu uslužiš ti, a kolegu pošalješ da se malo smiri zbog stresa, popije neku kavicu, odmori malo da dođe čovjek sebi. Pazi, možda će ti se nakon par tjedana učiniti da si umoran, da posao radiš za dvojicu. Odmah ti moram reći, u gadnoj si zabludi. Jesi li se ikad zapitao kakva je pozicija tvog menadžera koji je sve svoje sposobnosti uložio kako bi tebi bilo bolje? Jesi li se možda zapitao da li će njegov mizerni godišnji bonus da se poveća ili će ne daj Bože iz kojeg razloga da izostane, što je moguće? Jesi li se zapitao kakva je njegova pozicija u firmi? Jer poznato je da je to jako stresna funkcija. A iza svakog sposobnog menadžera čuči još sposobniji, koji je spreman uložiti sve svoje sposobnosti kako bi opet tebi bilo bolje. Ne, to te ne zanima. Tvoj posao je siguran. Ako budeš i više radio, tvoja plaća neće biti manja, bar dok ne obučiš novog kolegu. Zato, za kraj, mogu ti reći još samo jednu stvar. Nikad, ali nikad ne pitaj što firma može učiniti za tebe, nego što ti možeš učiniti za nju. Eto, za sva dodatna pitanja i savjete stojim ti na raspolaganju. Slobodno ih ostavi u komentaru. Dragi moji, stigli mi do kraja videa, ali ovaj puta, kao što ste mogli primijetiti, ovo je nešto novo.
novo za vas, a i za mene. Zato vas pozivam, izdvojite minutu, dve, napišite komentar. Zašto? To mi je važno baš da vidim da li krećem u dobrom smjeru. Sad sam malo viceve stavio sa strane, iskreno stvarno ih je pomalo i meni dosta. Ako vam se ovaj video svidio, a vi ga podijelite, nagradite lajkom. Uskoro, vezano za njega, objavit ću i anketu, pa ju ispunite ako je moguće. Do sljedećeg puta, puno pozdrava, vaš drug.